Ka election MDC ka sa setang san sengi hadu banda poi ka sengi tiap vote. Ki ba kin sakhi ya kini ke election hadin ka jing up kami lenti ke jongki ka bala slam. Ki ba kin sayo ban pentamai kin umi kmat ke jongki ka tala ka dai hapo Giant Hills barapo Khasi Hills. Ka jing tiap vote kan long menta ubanai ka arpo wai direct ba ka jing vote kan long hauju ubanai ka ta ka arpo sao torek. Kisah saya bertanya per kila pen krea ya kini election hakaban lej sa upat ba ban pesngot ho ya kanong rim ke jongki pergi kartong ruk jo kila pan ke cingkersan na kipai ba kibabun kisah saya bertanya kila pen pau bakin sayo ya ke majority hakan ke election MDC Henry ya kata kasyong hakarai ke jongki pai ba ya kanu ke parti ken ai kambon ke sigit hakan ke election MDC ke ban salongshen dadangi page Jimin krek layai hakaling ki jaka balangi pai ke jimin krek apo seorang kam konstituensi kisah saya bertanya kepala penkrek kilong keseng kongres hakapa keseng kongres kala penyekun da usamla Jonathan Siem unsa air hakan ke election MDC na seorang kam konstituensi na ketika jong keseng kongres persya ya ki pat ki kartong ki bansa air hakan ke election MDC ke bansa long hak arhawai dari menta upanai Kiwai balapan krek kilong ka National People's Party kabayalam ya ka sorkar jelabat kumjo ya ka District Council. Haka baka NPP kan penyakun da uba Ilyas Karbq. Uba Ilyas Karbq unsa aireng haka ni ka election MDC na seorang kam konstituensi na ketiket jong kaseng NPP persya ya kiwai parki kartong kiban siyakun. Kiwai parki sekseng bertanya balapan krek kilong ka Voice of the People Party. Lani kaseng kabaki pajbak ya tipha kaseng upra. Kaseng VPP kan penyakun da uba Bill Clinton Wankar. Uba Bill Clinton Wankar unsa aireng hakan ke election MDC na seorang kam konstituensi na ketika jong kaseng VPP persya ya kibai parki kartong ki bansa aireng hakan ke election MDC ke bansa long menta ubanai. Sakuwai pat kadai ka kun New Trap National Awakening Movement kaseng khnam. Hakabaga ka khnam kan sa penyakun da uba Joseph Pengrop. Uba Joseph Pengrop unsa air hakan ke election MDC na seorang kam konstituensi na ketika jong kaseng kenam hakan ke election MDC persya ya kibai parki kartong ki pansa aireng nalor kiseng sang partai ba per ke balapan kre hakan ke election na seorang kam konstituensi ki don ru ki kartong simet ki balapan kre ban aireng kita kilong uba Chris Karsati unsa air hakan ke election MDC na seorang kam konstituensi kum ukur tong simet persya ya kibai parki kartong ki bansa aireng nalor uba Chris Karsati uban sa aireng kum ukur tong sibet sa pat day uba Dr. O.S. Jerwa unsa aireng hakan ke election MDC na seorang kam konstituensi kum ukur tong simet kum mancuk kedaw hang ni kendian Dr. O.S. Jerwa oleh kunteng ya ke election MLA how sistem arpulai Henry uklam poi sakatong Henry balapan krek biang menta bansa aireng seorang kam konstituensi kup mancuk kedaw hang ni kandidat ka seorang kam konstituensi hak election MLA ka hab hak maurang kenen konstituensi but hak ni election ka barang syudep kata ka MP election kisang san bertay ki balayo ki vote ki jongki na maurang kenen konstituensi kilong kumni ka seng NPP kayo lai hajar news patam kaseng VPP kayo arpulai hajar tam kaseng UDP kayo arspatam bat kaseng kongres kayo lai hajar dus patam dan gipet akan dikejing yo vote gi ibe kaseng VPP kayo bon tam ki vote hakan ke election MP kepala dap kiru sang sang berteba per kilo ong baka election MP baka election MDC kan ya per ba hakabagi ba kin sajit ya ki kartong hakan ke election MDC Andai katang ya karai jong jing start jong ki pai ba jong ka seorang kam konstituensi ya no ki ibit manfa jing dorbar jong ki EDC na pedeng kini ki kartong ki pan mi kmat chapo District Council hakan ke election MDC ke bansa longshan